Hagasin kabalai ya kata masaya dia Sohphlang kabala pelong da kamau kenro Sohphlang Eco Cultural Indigenous Society ne ke Sohphlang Festival arhajar arpsan. Kanong hagasan bandu terik unopra arhajar arpsan halat kharang Jongksha. Kani ke yo yadi ebam Sohphlang kade kabal kentiu ya kisap kipong kijing hikai karukom em kijing penroi pait ba lingba kijing wan shimbenta jung pait ba na kaleng kijaka. Hagasan terik unopra kasngi kabasdang porsau baji janmin on pelong ya ka musical evening haga baki artist nagashnong kathau baki sarkar MGEP grassroots performance ken ai jingpin bernia shatu patma hagasngi kabaning kong kajinyalang katsdang nadu shi baji no phaisngi da ka MRYWA academic award kabade kajinyarap ikisamla puli bapaunam bankentiu ya ka puli puthi hamau kendro area Henriu kalaling kot arhajar arpsan kasngi kabahe du khatwe baji min step open to all talent show ka jingye kop sapriangi kisap ke phongjong ki briu na kaleng ke jilla arbaji ka jingpin iriam ki nongrem farmers fashion show ka jingye don lang sa ken mau jong ki nongrem san baji hadu phra baji musical evening day 2 ka janmin on pen shongkun da ki nongrai bar ki kinhon ba paunam ki bakenthum eat lariti band trinity voices Blister Kshar, Sentung Band, Lanura Band, na ubanay bat madu DJ. Kathong jong kayo tamasa, kadi kajing persyang ban pen i bat kersyani ki riti ki dostur, kajing penroy imlang sa alang kisap ki pong jong kinong kendong. Bar kajing trailang hapdeng kisnong ki thau, hamau kendro area, ka festival kalong rokum kalat ban kentiu ki kamshimen, ki jingroy karep karyang bat ka tourism hagani kathan.